Philippi ko ran ne ni Paul chakwat bung ni chang khati sin chang som thum tiang siarnak kan nei tlang pe khri tang dor nak le amak sak nak khri thon nan pe somok nak ruanga nan nun nak het chuangi adu dot nakin nan na alo ngam ter tharau thon polkom nak nan nei pakhat le pakhat para zang fa lai nak nan nei asilo mo chutia sile hiti in kalau fardo nan ruwa nak mun khat se du do nak khala pakhat le pakhat du do otono nan thin lung le nan tum mi khal bang re pose la chuti chun lung oi nak kane mi hi nan kim ter sin sin ding ase mina suwa nak nein mai zon long ruati mai min that nak long holin jiang man to lau pakhat le pakhat tang dorok ton nak thin lung neyu la bidang nakin katha deu tia jiang tik mana ruwa to lau nan ba du nak long silau in midang I an ranga athupi biki an ruwa mi kha ahmu zia thiam veu nan thin lung put dan chu khri jisu I thin lung put dan vekin se khri chu pathian sina anei ring ring asinan pathian bang dinga ram ramin atum da lo chu aya ama I lung thau te in asina muwa atan sani nen sinak lata khatin minunga achangi minung pian zia in apiang tang dornak thinlung anei pathian thunin thinglam ta thi nak tiang in atwar churuanga asang bik huna pathianin achoi sangi min muwa laki chungnong bik mina pek chutia si ruanga jisu min upat nak pekin van chungi a ummi muwa mo in se leitlun le leitnuai a ummi muwa khalin se an khuk an dit dingi jisu khri chu boy asi tia pa pathian sun loi na ka anza te in an phuang ding arsi bangin tleu churuanga kadu dot mi karwal leu nan hnen ka lai ka thu nan thun ring vekin le chu nak manin athupi son mi chu nan hne ni ka lau chan khala ka thu nan thun ding hi ase rundam nak fam kim nan nga nak dinga ti za le thia pha in tuan re rawu zianga ti le ama I tum ta mi du dinga le nan tua suak dinga pathian chu nan sunga na atuan si ziang nan tua khala phun zai re raw law le elo re raw lavin to chuti chun hi leilung tlun mi tha law le misual pol laki a ummi nan ni hi afam kimmi pathian fa te mo lei law le mi thianga nan changding wani arsitleo bangin leilung mi laka tleu nunnak thu nan phuan laya hin chubang tu ken tleu chuti chun khri ni a mai ngal nak kanei dingi ka hnatuan nak le taimak ka so nak tol mo hi alak an silaw ti alang ter ding tha nak tuarin kanun nak thisen hi nan zum nak pathian hnen I thoi nak bangin nan pek mi para toy avasi khalle chumi chu kalung oi nak asikau dingi nan za te in chui kalung oi nak chu trom kalau du hai si chuwek thau thawin nan ni khal in nan lung oi nak chu in trom ve u Timote le Epaphroditus pathian in rem atia chun nan thu hla tla ka theinak I sin tha ka nga ding tia be se nak kanei ruanga are hlana Timote nan hne na rakha katum ama long hi ka thin lung I thei tu le nan ma se het nak tak ani tu asi midang chu an ma I rang long an ruat chiari Jesu khri rang an ruat lem lo ani chu jiang tlokren san tlak asi ti chu nan ma rau ri in nan thei mi asi ke ma thon pa le fa bangin thu thang tha ranga na kan tuan tlang ti kha nan mu zo churuanga ka thu hla a hin jiang bang tu ken thil a chang ding ti afian ve te in ama chu karak thla dingi ke ma rau ri nan hne na karat thleng ching thei ding tia boi pa rin san nak thon ka chule ka unaw Epaphroditus hi nan hne na rakthla atul tia ka ruat ama chu keima thon na tuan tlang re raw le ral dau tlang kan si I keima bom dinga nan rakthla mi asi anat thula nan rak thei mi kha athin nom lo na ka achangi nan ma raton ding anga khlap jata si ana ti men ding man asilaw thisik ngai in ana
asinan pathianin azang fa ama azang fa long silavin keima khal izang fa I kan nen I ria siat nak tum sin a thleng ding mi I sin I luat ter churuanga nan hnen ni rakwat kadu chuan nak chu asi I ama nan hu tika nan thin anuam sal dingi ke khal karia siat nak a chem ve ding asi ama chu boipa isunga kan u naw asi I lungoi ai puangte in rak chaw hlangu ama bangtuk minung chu mai za nak pe ku zianga tile khri rang natron nak le nan ma in pek thelau mi bom nak kha pedinga anun nak man ruat lavin atuani anun nak tiangin a chem zik si chathiang lim kan siar mi ngai thatu za ta ranga atharin pathianin thso nang pek sakram se amen